So basin late na ni, pero mo comment ko atong ni viral nga graduation nga na ay ipahukas ko nung ang toga o gipauli ang certificate or ang diploma. Good morning. I want everything to be in order and its proper place. This activity, the graduation, should be in uniform and with your sublime. That's all. So please, if you are doing something against the rules of the law, paki, because this will continue as in the authority prescribed. Okay? I have already taken your pictures and I have already documented everything. Let us not make the rule of the law run over this activity because this is the activity of Department of Education. So, just take off your toga because it is not prescribed as your uniform for graduation. Okay? School uniform with your ribbons and your sublime. That's all. Or I'll call a police for you. Opinion ni na ako yan, butangan lang po na to gamay legalities. Katong gibuhat ni ma'am, murag ni outburst naman to sa ma'am, murag gisapot na si ma'am ba. Pero akong opinion is dili siya maayo nga nahitabo, no? During graduation naman gud no, ang nahitabo ato, napakaawawa ni ma'am ang tanan, dili lang ang graduates, dili lang ang parents, kundi ang tibok eskwelahan, no? Ni viral gud dayon. O kabag unsa ilahang arrangement ato kung nananghid ba ang mga parents nga magtoga sila during graduation, meaning misugot ba or sila rin nag-meeting niya, wala ka ba ang principal? Pero murag imposible sa guno na magid na ang principal inig meeting, labi na for graduation na meeting, kaya school mo gano'n mag-initiate ana o niya para nako di man bawal ang toga, no? Nanay department order ana gi-encourage, no, or kuan lang sablay lang or kanang bitay lang, pero wala siya gibawal. Kaya kung gusto sa mga parents nga magtoga gid, ilahan ang gusto, di ba niya, manhid lang gid or mo approve sad ang school nga may gusto sa parents, di ba? So kung maingon siya nga na ay law nga na break or rules nga ni break, murag wa man siguro gawa sa ilang, kung moy lang nasabutan niya wala na tuman, basin ka na, pero law nga na break murag wala. So kung ba basin late na ni, kay sige pag mo pop up sa ko ang news feed bisag 4 days ago or 5 days ago na naitabo. So kamo unsa nyo ikasulti ato, okay ra ba to ninyong naitabo? Kay ako para nako dili to okay.